Dobar dan, gledate prvi u nizu serije RepHR-ovih videa o programskim jezicima u kojima ćemo predstaviti prednosti i nedostatke programskih jezika, za što se koriste i druge korisne informacije. Kao što vidite, prvi u nizu videa bit će o Pythonu, a o njemu će govoriti ljudi koji se godinama bave tim jezikom. Programski jezik Python je razvijen 1991. Guido Forosum je autor i obožavao BBC-u seriju Letići cirkus Montija Pythona, to mu je bilo super i po njima je nazvao taj svoj programski jezik. Dosta je raširen i jako dugo vremena je među prva tri. Uvijek je među prva tri, to je JavaScript, Python i onda se drugi sad izmjenjuju. Dosta je jednostavan za naučiti. Ideja kod učenja Pythona je da je sintaksa Pythona dosta jednostavna govornom jeziku. Znači da smanjimo one nekakve čudne naredbe i konstrukcije koje su neprirodne ljudima. Pa je ideja da se to što više presloži i da bude naredba koju zadajemo računalu preko ovog programskom kodu, da bude što sličnije našem govornom jeziku, naravno to je engleski jezik. I to je neka prednost Pythona. Nema nekih opterećenja kao drugi jezici gdje mora se definirati tip varijable i sličnih stvari. Jako je raširen, koristi se gotovo svugdje. Google ga intenzivno koristi, na YouTube-u je isto u pozadini u backendu, Netflix, Sid Meier, Civilizacija, isto je Python tamo. U zadnje vrijeme se koristi puno u machine learningu, za AI, ima mnogo kvalitetnih librarija za obradu podataka. Većina velikih kompanija u svijetu, tehnoloških kompanija koristi Python u nekom dijelu svog poslovanja, ili za izradu samog softvera, ili za testiranje softvera, automatizaciju, u postavljanju svojih servisa ili nekih stvari. Znači, razno su koristi Pythona i može se koristiti u skoro svim vrstama software developmenta. Mi ga ovdje u Freshbooksu koristimo pretežito za backend razvoj softvera, koristimo ga u paru sa Flask frameworkom. Python čini core naše aplikacije u kojoj radimo i koristimo ga za povezivanje eksternih servisa, koristimo ga za web aplikaciju, koristimo ga za data science dio, znači za nekakav machine learning i to je u kratkim crtama. Odlično. Mi Python koristimo od samog početka, sve je počelo kroz prototipiranje jer vi zapravo ne znate što gradite, koja je ona finalna slika, već to sve mali pomaci, iskoraci, zato puno koda se napiše i obriše i Python baš to pruža, fleksibilnost i brzinu. I ne traži vas da se zamarate, sa tipovima, sa getterima, setterima, što drugi recimo jezici traže. On ima i neke svoje nedostatke, recimo mi primarno razvijamo asistente koji pomažu ljudima ili u zdravstvu recimo imamo Megi koja pomaže sa ljudima koji imaju problema sa hipertenzijom, imamo Andriju koji je asistent koji nastaje u suradnji s Ministarstvom zdravstva koji pomaže u borbi protiv korone. I tu smo imali problema da smo očekivali peak usage od 250 korisnika po sekundi i Python to jednostavno nije mogao izdržati. Znači, Python je imao problema sa spajanjem na Mongo bazu i tu se jako dugo čekalo. Dugo, pričamo o milisekundama, ali to je u svijetu računala dugo. I onda smo na kraju morali, recimo, taj dio prepisati u Go, koji je odličan u tako nečemu. Još neki nedostaci su da Python nema neke funkcionalnosti, recimo, mi biasove mreže koje koristimo u Javi, zato što postoji odličan library za to, rule engine koji koristimo isto u Javi. Od machine learning algoritama i slično, to koristimo primarno Python, zašto Python je u tome daleko najbolji,
i najpopularniji? Najviše ga koristimo za machine learning, dakle za computer vision i natural language processing modele. I tu je Python definitivno broj jedan programski jezik. Praktički svi alati i TensorFlow i PyTorch i slični su napisani u Pythonu i jako veliki community. Zato druge stvari za što koristimo su, dakle, kada razvijamo neki machine learning model, prije toga treba pripremiti nekakve podatke. Tu pripremu podataka često je bilo to nekakvo skrejpanje, bilo to nekakva obrada, pretakanje iz jednog oblika u drugi i slično. Tu opet često koristimo Python jer je dosta fleksibilan, dosta jednostavno se može baratati sa podacima. I još jedna primjena njega je zapravo u bilo čemu što treba isprototipirati. Dakle, mi ovdje često radimo neke nove prototipe, neke funkcionalnosti i najbrže je to napraviti u Pythonu. Tu kad razvijamo nešto, bilo to nekakav machine learning model, trebamo ga zavrepati u nekakav servis i slično. Najlakše nam je onda, kako su već ti modeli Pythonu, posložiti to za početak u Pythonu i jednom kad je to tako posloženo, ako to vidimo da će prerasti nekakvu fazu prototipa, onda ćemo se okrenuti nekim drugim programskim jezicima i sličnim stvarima, jer ipak za nekakvu ozbiljnu produkciju rekao bih da Python nije možda idealno rješenje, ima nekakvih boljih rješenja, ali za brzo doći do nekakvih rezultata Python je definitivno programski jezik za odabrati. Stvari, jedna od glavnih prednosti Pythona što ima mnogo librarija i open source frameworka koji se mogu koristiti u raznim segmentima. Najpopularniji za web development su Flask i Django. Flask je jedan lightweight framework koji je popularan pri radu brzih nekih prototipova i prilikom rada aplikacije koji ne žele imati nekakav heavy framework na backendu koji žele imati više slobode, dok je Django framework bolji prilikom ima više stvari koje rade out of the box, vrlo brzo se dobe rezultati, može se postaviti stranica sa nekim templateom u vrlo kratkom roku. I to je isto jedna od prednosti Pythona, što se njegova sažitost i brzo pisanje koda, to jest ima mnogo manje linija koda nego Java ili neke druge stvari i mogu se vrlo lako napraviti neki prototipi. Znači, ako sporedimo Python sa Javom, jedna od razlika su tipovi podataka. Java ima statične tipove podataka, dok Python pružava dinamičke tipove podataka. Recimo, u ovom primjeru želimo deklarirati listu i nakon toga želimo tu listu ispisati. Znači, lista ima, u slučaju Pythona ima dva stringa i jedan integer i nakon toga možemo jednostavno sa for petljom isprintati sadržaj liste. Dok u slučaju Jave to nije toliko jednostavno jer Java ne podržava da unutar liste budu različiti tipovi podataka, tako da u slučaju Jave moramo definirati specifično string tip liste i onda ispisati te elemente. U drugom slučaju imamo samo čitljivost koda i formatiranje koda u Pythonu i u Javi. Recimo ovdje imamo kod koji otvara tekstualni fajl, čita 50 linija iz tog fajla i slaže ih u jedan niz string koji je podijeljen međusobno sa zarezom. Kad gledamo to u Pythonu, možemo otvoriti fajl sa jednom naredbom i nakon toga s for petljom možemo prolaziti kroz linije koda i sastavljati taj set, dok u Javi trebamo definirati
razne stvari, moramo definirati striktno kakvu ćemo listu, moramo otvoriti reader koji moramo isticirati klasu buffer reader, moramo čitati file, moramo mnogo više koda unijeti da bi dobili isti rezultat i sam kod je manje razumljiv nego što je u Pythonu. Nakon toga, jedna od razlika Pythona i Jave su samo formatiranje koda ili korištenje razmaka. Python koristi razmake kao sintaksu, dok ih Java ignorira. Za Python je bitno znači, da koristi tabove kako bi gnjezdio stvari unutar blokova koda i koristi votičku za pokretanje petlje i uvid novih blokova. Java zanemaruje razmake i koristi točku sa zarezom da bi završila redak. Koristi zagrade i vidit će se zagrada da bi definirala blokove koda. Sad sami argumenti šta je tu čitljivije su dosta subjektivni, ali Python zahtjeva u osnovi manje koda da bi se postigao isti rezultat. Što se vidi recimo na ovom zadnjem primjeru, za otvaranje fajla u Pythonu je dovoljno imati open file as file name, a dok u Javi trebamo insticirati objekt tipa buffer reader i u njemu otvoriti file. S tim moramo Python kada otvori petlju, kada otvori file, možemo čitati taj file i kad dođemo do zadnjeg reda petlja će se automatski zatvoriti, ne moramo paziti jel smo došli do reda, dok u Javi moramo paziti da čitamo dok ne dođemo do praznog redka, tako da opet dodatna kompleksnost u kodu. To je to. Mnoge hrvatske tvrtke koriste Python. Među tvrtkama koje imaju profil na RepHR-u, Python su kao jednu od tehnologija naveli Axilis, DigiHey, FreshBooks, Microblink, Photomath i 7IT. Algebra ima, sad je razvijen Python developer program, program obrazovanja koji je namijenjen za sve ljude praktički koji imaju srednju tehničku školu, ne moraju nikad programirati, nisu nikad znali programirati, važno da znaju nešto na računalu. I tu idemo od početka, gdje će biti jedan dio je posvećen računalnom načinu razmišljanja, koji je bitan bez obzira na koji programski jezik. I onda idemo sa Pythonom od samog početka, pa onda malo neke naprednije stvari u programiranju, Internet of Things, znači Raspberry Pi i Smart Home, recimo rad sa senzorima, što je jako zanimljivo, i malo ćemo dotaknuti Data Science. Znači, ljudi koji završe takav program mogu se zaposliti u programerskoj firmi kao junior developer. Ukupno trajanje tog obrazovanja bi bilo nekih, to je 240 školskih sati, ali to bi kad se rasporedi otprilike 6 mjeseci. Ali generalno uz sve to postoji jako puno resursa na internetu da se to znanje može nadograditi, proširiti, i to je općenito preporuka bez obzira da studirate na fakultetu, da li koristite ovakve tečajeve, ne možete stati, morate stalno napredovati. Znači, početak je zapravo relativno jednostavan, koliko treba vremena da se ovlada složenijim vještinama u Pythonu da se dođe do nekog možda senior developera. Da. To sve ovisi od osobe i ovisi o stavu. Znači, može relativno brzo. Znači, ako će jako puno ulagati vremena i istraživati, raditi na nekakvim novim projektima, stavljati si ispred sebe stalno nove prepreke koje će ih sladavati, onda to opet individualno, znači, ne znam, godina, 2, 3, kako kome. Ima onih 10.000 famoznih sati, ne znam koliko znate za to, da neko postane baš stručnjak u tome.
Tako da, mislim da za nekoliko godina onda, ovisno naravno koliko truda i volje uloži u sve to, može se.